Evo, nalazimo se u jami Munižabi i sad prelazimo jezero u Matinoj perspektivi i sad će nas Neno prevesti preko jezera. Brodar, Hada, prevesti do preko puta u kanal. Preko vode do slobode. Ovo je Neno, evo ulazi moj. Di si Neno, majstore? Šta si napravio? Nešto pušta, jel to? Jel čamac, je? Sidi tu. Ajde, vozi brzo, Neno. Idu pičku, ma kako ćemo se vratiti nazad? A zakrpat ćemo. Evo, tu nam pušta trenutno zrak, tako da naš brodar Neno mora malo brže Nisam pumpati. ja kapetan, nek neko drugi potone s njim. Neću! Evo, stižemo. Gdje je svjetionik? Evo ga. Svjetionik. Eto, I stižemo. sve on mora probiti, jebote, ono. Pa daj, opet! Sjedite govno. Ubit će nas Matija. Daj sad, Bog Tanja. A, sjedite govno.